Ka Idawai Pulse Polio Immunization ka Walisngi ha West Giant Hill District da sedang ya ka ni ka sngi de penju dawai ki Emily CH Momin Assistant Commissioner Jawai ya ki kena ha ka yalang wadapan man halum kerwiang Urban Public Health Center UPHC Jawai. Ka Emily CH Momin da onggo wa Idawai polio to yo yada ya ki kena awa em hapo asan snem ne kejut polio myelitis we da singa kumen ko wotip wadabu ya ki polio bud hakeleng ke distrik na do ha ki chnong ki dong da pentip ko le wa ki we Idawai da psi ki ha ka wi pa ka wi ga yung yo pentikna em uwi ne ka wi le ka kena wadaw do udi Dawai da ongko le wa hanla ya ki India da khanya ka kam ka polio free ima wo mi biang ki yo polio dang MHE kam te da kentu ko ya ki man bay man pa wo ya kre langgi wa ki akan wadi ki Aisha skam jo ki volunteer ka Dr. S Surang pediatrician MCH Jawai da onggo wa ikijut polio to iwe ye wo chim ye men sin bru we da emle ki wo poi chayap chiliang ido we mi de ki usumar da onggo le wa kamaman katem em Dawai we ye upan chai ye polio like ne wadi Dawai yo yada na ini kijun da penche gale wala da ki khna da yo ki wo di Dawai polio tang wadang hab ki wo chim ya ki Dawai tika hawo pen man ka sarkar ye Dawai em na kudiang video snatch pangate ka kujut polio myelitis just now we face pangate kujut polio na manda age la age no jo la age on te em na kudiang people ti face pangate ka kujut polio myelitis ma te ida chini se id on ka polio na ma te kujut polio myelitis ta kujut kwa maha no te le ma go ta wa menda yo e te kujut polio myelitis mem ni yu sumar no te ka wi ka la tua I kam gi ma go yu ya yo la yo yo e te ka kujut to ka jingeda mo kam ong na ha thma te em pun khle ye chi pai me wan thma te la jiao em na thma em so chi pai me te da rem no ta ka jo ru kam ye ni ka kujut em yang he ru wan te ka kujut polio myelitis henry ha be percha ha pun khle ye te gi chi pai mo gi army mo tua yo ye wan the met yong I yu ye percha I te ga khnyang jingpang polio myelitis okay te ka khnya te ka kujut sau komen ni kamu dah brief madam kata ni, awin kata apa riang IMMD ni kujut polio myelitis declare ya ri India yang I kamu polio free na 26 Ahja 400 mau bulan March